Wena wendlovu bayede bona wendlodlela kwaphekana kamezi yabona mntomezi emathwakablalila uthi ngwelaja maqithelile iqithwe lendali nyama intomalandela uwelesibili umthelezi bafuna zile umntakandaba bethwe bexawafuna bethuzilithina kusa bethamankosi bamphafuthe empepho yakuthiwa malandela uzodidlase kwemele kandaba edithema imana umthelo wensizwa wazulu eziphelele ngamandla lwamaphuka phela bengayinsizwa bezikilikane ngabene bezikwe nobezinyama nolawukijebe madelane yabantu phekane phawulontatha laphemandebeleni othilani mandebele nakukandelile nalabanisityele elesilasandaba nalahlamphizanda amakhanda amadoda wathola ukuhlabalela babagwalifu nezofuna zokana ezinye somkhuze ezinye sothukela alibakhulelata esikhotheni efukanangoma ijimelekana ngingosandile okwantombela enhlanhleni eMgungundlovu
ngingumntwana wonyazi lwesiZulu. Namhlanje njengoba kumhla ka16 amaNazaretha wonke alandela inkosi yonyazi lwesiZulu amenyiwe isilo indlula mithi inkosi uMsuzulu ukuba azoba senkonzweni yesabatha eyandulela umkhosi wokweshwama okwathi uma ngabe ubaba uMdlokombane esakhe ukubuyisana nabasebuhleni wasecela ukuthi njalo lo mkhosi wokweshwama wendulelwe ngamaNazaretha ukuthi awulethele umthandazo ukuze uhambe kahle. Namhlanje ke sibona amaNazaretha emaningi ngendlela eyisimanga. Inkosi isuka eFryhead emzini wasekholwane yeza lapha izoletha izibusiso sizosamkelisa zona njengoba kade isemkelisa isidlo kokugcina sonyaka emzini waseJudiya sesilungele ukuthi siya entabeni iKenani. Kodwa bekukuhle ukuthi siqale sizothatha nesibusiso enkosini yesizwe sethu isizwe samaZulu. Njengoba ke silapha lobu budlelwano obukhona phakathi kwamaNazaretha kanye nendlonkulu yakwaZulu baqala ngesikhathi senkosi uSolomon. Inkosi uSolomon khona bayibikela uma ngabe uShembe esekhona sewakhela umuzi wasephakameni inkosi umqalo wendlela bathi kunomuntu ogoqelwa uzanza wena ubukhosi bakho buzomuka. Ngoba ke yayifondela ke inkosi uSolomon kade noZulu yasithi ngizocela ukuthi ke sigasele khona siyombona. Unyaka kwaku1932 wabe ke esecela izinduna zakhe ezintathu kuba zimphelezele phakathi kwalezo nduna okwakukhona uMathole wokaButhelezi kukhona umntwana umnyayiza kaNdabuko kanye noMankulumana wakwaNdwandwe. Uma ngabe efika lapha ya inkosi isilo uSolomon wabe sembona ke lo muntu kaNkuluNkulu owayebizwa ngohlanya kodwa kuthiwa nje boguqelwa nje uzontshontsha ubukhosi bakwaZulu. Waseyabuchaza ubukhosi bakhe baseZulu sibunjani. Waseyabuchaza nobesilo futhi sesenkosi uSolomon. Yabuzwa umuntu owakwazi uyiqonda le nto kwaba inkosi uMathole yakwaButhelezi. Laba abanye uMankulumana abazange bezwe kube nomntwana wakwaMinya. Uyingakho ke agcina engavumanga ke uSolomon ukuba kwakhiwe izindlu ngoba ubaba omkhulu wayethe kungakuhle babe nezindlu emzini wasekuphakameni khona bezofunda ukuthi izwe liphatha kanjani abantu baphathwa kanjani. Kodwa into eyenzeka ngoba isilo uSolomon sabona ubaba omkhulu ephilisa umuntu owabe yishosha wasethi nami ngicela ukuthi lesi sibhedlela onaso lapho ungakhele sona kwabe sekwakheka umuzi olapha yabude buduze nakhona la enyokeni ekuthiwa igama lawo iSelinda Makhosi. Namhlanje sekuthiwa iSelinda Ntonga kodwa kuqala kwakuthiwa iSelinda Makhosi. So ubudlelwano baba bukhulu kakhulu ngoba emva kwalokho inkosi uSolomon yabe seyibona enye madodakazi kababa omkhulu ogama layo kwakuUzondi owagcina eganile phakathi kwaleli bukhosi bakwaZulu wagana inkosi uSolomon. Sibingelele kuphi na kuphi mbukeli ke kwebonani streaming sila namhlanje kuyisabatha elikhulu mhla ka16 enyangeni ke le kaNovember ku2024 la inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu lihambele khona ke esigodlweni sesilo indlula mithi ke yamakhosi isilo ke esikhona njengamanje njengoba sikhona la phakathi ke enyokeni sibonile ke inkosi yamaNazaretha ingena ngaphakathi esigodlweni la khona nesilo bangaphakathi nengxenye yabanye befundisi namakhosi inqophamlando ke le ngoba kujwayele ukuthi unyaka nonyaka uNkulunkulu ahambele la esigodlweni elethe khona ke imthandazo emkhulu nesibonile imthandazo iba ke umehluko ikakhulukazi esilweni sethu njengoba sihleze sihlalweni singesingabaze lokho ukuthi kunjenje umsebenzi wonyazi lwezulu okuwona okuyena owatshela isilo ukuthi sihlalo ke ngesazo ngangempela ke sikubonile kwenzeka lokho ke njengamanje nje uNkulunkulu sengaphakathi benendlula mithi ke yamakhosi so lokho sikuthatha sikubeka okwenzeka lawo ngaphakathi. Mina ke ngumntwana uNhlahleni uDinizulu wakwaZulu ngibika ezindabeni zokusakaza enyokeni kwaNongoma. Umntwana wakwaMinya okuyena umdidiyeli wamabutho Ndaba Ezitha sikubingelele sibonge isikhathi sakho kwibonani streaming. Mhlambe ukuba khona kwethu la noma inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu kusho ukuthini njengendlunkulu yonke?
Ndaba ezitha ngithokoze wena wesilo Konyane yohlanga usho ukuthi ukuba khona kwenkosi yamaNazaretha la esigodlweni sase Inyokeni ikuhlangana okukhulu nonyazi lwesulu nengonyama indlulamithi yamakhosi. Lokho kusinika ithemba esisweni sakwaZulu sokuthi sibumbene uma abaholi beswe okuyibona futhi abasahamba ngosiko lwethu thina lwakwaZulu behlangene kanje. Ngibone ngathi kulokho kusinika ithemba engazi ukuthi ngalilinganisa ngani Nkonyane yohlanga. Ilokho Makeba engingakuncoma ngoba ubona nje ke Makeba zimhlophe izinkalo zonke wona wesilo njengamanje silapha phezulu esigodlweni eNyokeni. Ndaba ezitha angazi ukuthi into eyenziwe iunyazi lwesulu ngingayifanisa nani. Unyazi lwesulu lugila imkhuba Makeba ungakanguyibona esweni lwakhipha inkomo engama20 neinkomo ezine ukukhombisa ukuthi liyafisa ukuthi kube into eyodwa nengonyama yalo. Futhi ubone ukuthi lokhu lukwenza lukhululekile namabandla onke eyigodi zakwaZulu okwenzakele ukudla ngikwazi ukuthi kungakanani okuphumile ukukhishwa unyazi kuzokwethulwa engonyameni yethule engonyameni yani ishithi ngethule engonyameni yami. Mhlambe wena wemsilo esikhulu idlulamithi yamakhosi ndaba esumbuzo ogcina ungathini kulabo lento abasayibuka njengento ekude ukusondela kukaNkuluNkulu esondela kwendlulamithi yamakhosi isile esihleze esihlalweni ungathini kulabo abantu abasangabaza lobo budlelana bengonyama kanye noNkuluNkulu wasebuhleni unyazi lwezulu? Ndaba ezitha engingakusho kubantu abasabukela kude ngingathi uNkulunkulu akabasize bancenge inhliziyo zabo babone ukuthi lokhu abakwenzayo akuyikho ukuhlangana kwendlulamithi ihlangane nonyazi lwezulu ongabone manje kusho ukuthi ngeke aphinde azi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Indaba ezithi siyathokoza wena wesilo esikhulu ngesikhathi sakho siphekho osiphesona la kuyibona ne-streaming. Indaba ezitha ngithokoze kakhulu wena wendlovu yake ngisho nje nakho engushiye ecaleni Makeba uyabona umntwana ukuthi amabutho angakanani into ebengakazi ukwenzeka kodwa namhlanje unyazi lwezulu luthi amabutho ekaZulu embethe ingonyama awabe ingxenye yokuthi imaya ushembela abe khona amabutho njengoba wabone ngaka nje embethe ingonyama ingubo yengonyama. Siyathokoza wena isilo esikhulu. Wena wesilo ngiyathokoza Makeba. Yena ke umntwana wakwaminya omdidiyeli wamabutho sike simbone kakhulu uma ingonyama ithatha uhambo ehleze esihlalweni indlulamithi yamakhosi nakuphi nakuphi usuke khona enza umsebenzi omkhulu wasesigodlweni. Sibonga kakhulu umbukelo omuhle webonani streaming okusipha nje indlebe. Mina ngumntwana uDinizulu unhlahleni wakaZulu ngibika ezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming kwaNongoma. Bayede hlanga lomhlabathi wena kamsizimo inkomo zakwamshweshwe silo samakhosi baba nyazi lwezulu shembe kamayekisa endlunkulu ephakamisa ukuthi nanka amaguqa amabili isithole nenkabi enyathelisa ngaso embube umhlaba unyazi lapha ekhaya uma solufikile ithike imbube yendlunkulu yonke anginome lokho nyazi lwezulu bafundisi benkosi ongumsebenzi wenu ngoba ukuba khona kwenu nihamba nonyazi kuvula indlebe nokukhamehlo abatwana abakhona kubafundisi nabafundisi nabashumayeli nomtheke mina uma lokhu sixoxa indaba
ngisebenza ngathi kini ningixolele angizukunehlukanisa njengoba ngisebenza nani nje lapha esigodweni ngizobele kungithe nje mfundisi wenkosi ngathi ningangidikile noma ngisho kungeyikho noma ngisho kuyikho kodwa nje ngithi mfundisi wenkosi konke lokhu kungamandla enu kuba khona isizose kunyazi lwezulu lukwazi ukuzoma phambi komdala hlanga lomhlabathi wena wendlovu wena wendlovu bayede I think it is all glass. It's all glass. How? Siyahamba lapha siyongena kwi-arena siyoqala umsebenzi wosuku lwanamhlanje okuhlanganisa ukuba khona konyazi lwezulu nengonyama kaZulu isilo samabandla. Ubonakala umcimbi ohlaba sosile ngoba ubona nje kumhlophe yonke inkundla lena siyehla nempi kaZulu yongena egroundini izothi mayifika lapha imeke ilindo omdala songena sesingena nesilo indlulamithi yamakhosi. Siyabonga ukuhlangana konyazi lwezulu nesilo samabandla indlulamithi yamakhosi. Sethemba ukuthi lesizwe sikaphunga noMageba sizobumbana sivikeleke siqhelelanise nezinto ezimbi. Siyathandaza ke noma siyakhuleka ukuthi ke ekuhlanganeni kwalamakhosi ukuthi sengathi bebengabumbana bonke abazi sizwe sonke sibumbane baphepha abantu benkosi. Siyabonga. Hlangana ifunda hlangana mkhunyu hlangana mkhunyu hlangana ifunda hlangana mkhunyu
umthelo wensizwa waphuma kwaZulu esiphela ngamandla lwamakhoka phela bekhayisizwa bezikinikane ngabene bezikwe nabezigunyama nalabagijeme ngadelane yabani vekane bawulotata nafamadebeleni othilani mandebele nakukandelile belabona isikele belesirafandaba naloshaphizana amakhanda amadoda wathola ukuhlabalela babagwalifu nazofuna zokana esinye somkhuze esinye sothukela nalabagulelata esikhotheni nafanangoma ijimanganasa alibona abashalayo indlela amadokodoka yabakwabhekuzulu wena wendlovu ayethe sasemadungeni inkosi ehloniphekile inkosi uShinga ohlala amakhosi lapha esifundazweni indlunkulu yesilo indlunkulu uMdolomba undlunkulu waLinda uZulu okhona phakathi kwethu undlunkulu uGatsheni abantwana basendlunkulu bonke abakhona abangabanabo esilo abazalwa yilesilo ngibonile umntwana uLungelo owakhangela umntwana umukelile wakwaLinda uZulu nomntwana ukwazi kwenkosi kuba umntwana ubizwe ekhaya okhona phakathi kwethu amakhosi asendlunkulu lonke akhona phakathi kwethu nabesilo amakhosi asendlunkulu azalwa endlunkulu angamakhanda ezindlu lapha endlunkulu ngibonile umntwana wangena etsheni ngambona umntwana kaNtsimbi ngambona futhi umntwana wasengudwini abantwana basendlunkulu bonke abakhona izindlu zonke zenkosi neze ngayibala ngazinye izindlu nabesilo esiyibonile engiyibonile lapha bakhona abantwana mbube umhlaba bezile uzokweseka umsebenzi wengonyama abadidiyeli bamabutho abakhona zinduna zamabutho ibandla lonke lamaNazaretha elikhona sanibingelele nina besilo isikhathi sambile ilanga lishonile kodwa nje ukukhuleka esilweni sikhulekele undunankulu mbube umhlaba ukuthi undunankulu kaZulu uShenge eze ngaphambili abeka amagama emva kwenkonzo enhle kangaka uyothi esewabekile bese sikhuleka ukuthi asethulele imbuko yomhlaba ukuthi kube namagama ezowabeka esizweni naphambi kwebandla lamaNazaretha bayethe ngithokoze umntwana wakwaminya ngokungcoshisa leli thuba bayede hlangana lamakhosi Zulu eliphezulu siyakhuleka hlangana lomhlabathi inkosi umholi webandla lamaNazaretha unyazi lwezulu Nhlanzi indlunkulu yesilo Mdolomba indlunkulu yakwaLinda uZulu abantwana basendlunkulu amakhosi asendlunkulu iphini likaNdunankulu wesilo inkosi yasemadungeni nosihlalo wamakhosi kwaZulu Natali inkosi uShinga abefundisi benkosi abavangeli nabashumayeli abakhokheli ibandla lonke maNazaretha amahle bantwana basezulwini ngithatha leli thuba hlangana lomhlabathi ngisazokwethula isilo sibonge phakathi kwethu ukuphakamisa igama lokubonga uthando olungaka asikaze silibone lapha endlunkulu uthando lonyazi lwezulu unyaka wethu sokungakapheleli
uma unyazi lungakanyatheli lapha esigodlweni. Ngakho-ke siphakamisa igama lokubonga Silo Samakhosi ukuthi Silo siqhubeke siuvuselele lo mkhuleko oyisikhonkwana esabekwa uMdlokombane ukuthi njalo ngoNovember inkalo zasenyokeni ziyoba mhlophe ibandla lamaNazaretha lizokhuleka. Sinesikhulu esikubonile obaba abazizalayo abakubonanga njengoba unyazi lukhuluma ukuthi imvunulo sisagcinelwe ibandla lamaNazaretha kakade lapha eNdlunkulu imvunulo yayingasasetshenziswa yafakwa ibandla lamaNazaretha ngesikhathi sikaMnqola Juba. Ngakho-ke leyo nhlonipho nesisekelo sokuthanda okungokwethu yingakho nathi sinamathele kakhulu kuleli bandla futhi ngeke sisuke ngonyama ngoba njoba silapha sizokhongozela isibusiso ngoba ukunyathela konyazi kuzosala isibusiso lapha eNdlunkulu. Ngisukumisa ongangezwe ngencwadi kaMateyu eBhayibhelini uMateyu isahluko sesihlanu uqala ngesahlukwana sesithathu. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayaduduzwa. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani lithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokuba babazingela kanjalo abaprofeti abanenduleleyo. Ilizwe
Lihubo lomqalo wendlela engisukumisa ngalo isilo bantwana baseNdlunkulu ngethula unomthebe wethu waprofethwa amakhosi ngonyaka ka-1925 nxa isilo sakwaDlamahlahla umqwalajuba siseshowe siyokwamukela inkosana yamaNgisi uma amabutho kaZulu eseviliyela umqwalajuba uyaprofetha sithi silo ngelinye ilanga kuyohlala omkhulu kulesi sihlalo sikaZulu ongeke abuse ngomkhonto kodwa kuyobuswa ngezwi likaNkulunkulu. Isilo sakwaDlamahlahla sithi uyoba mkhulu uyoba ngangelembe ngesikhathi sokubusa kwakhe uyothiwa ikwanhliziyonye eNdlunkulu. Sibone okukhulu ngesikhathi sethu ngoba nxa unyazi lwezulu luzonyathela lapha esigodlweni unyazi luzogcwalisa isiprofetho sikaMqwalajuba ukuthi isilo lesi esibusayo sivuse ilembe. Ngakho ke Zulu omuhle ngiyakhuleka ukuthi kulesi sikhathi sizothe silalele sicele ongangezwe lakhe abe namazwi phakathi kwethu. Uyamemezwa kaNdaba bathu inkosi yohlala. Uyamemezwa kaNdaba bathu inkosi yohlala. Uyamemezwa kaNdaba bathu inkosi yohlala. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yohlala. Mana nkosi yohlala. Wasibiza savuma wathi uyinkosi yohlala. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, mana nkosi yohlala. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede. Wena wekayishaya enkulu ngameze phuzo umlasa ngamevula ngalisethu lemoto sesingababhikitha obalutha amadoda amadoshiyana kwesimo senkundleni osuthu lantwelo dongathulayo unogwatsho omhlophe eloshizinja ezakwanobamba unogwatsho omhlophe eloshizinja ezasosuthu manje komsabela uyabizwa inkonjeni wawubizwe ngabamhlophe abelungu bakubizela ngandabazalutho bakubizela ngokhuluma okomhlemathwakini ebakamalandela bakubize epitoli ebanozwavuma bakubize showe ebanozwavuma bakubize ngundlovu ebanozwavuma abantu bakwasi bakubize ngohlanya bethi mntakandaba uyazula bakudoda ngentaphede eleyosizi obuya ngentaphede eleyosizi othatha iphakanyiswa adazotala ndewanye thobatshe ngamakakanaselabhodulunye enamsundo wedwa umuhle amakhobongwana lungumadumelana lunguphela phakathi inyatshe mnyemakandaba eshubela imhlophe elimhlophe lamasogabeni yafuza abantu amabili yafuza umkhombe yafuza iponje. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede. Zulu mnyama ndlela zimhlophe. Thina besilo usiso esikhulu kakhulu uNkulunkulu asilethela sona njengesizwe njengeNdlunkulu
ngibingelele kakhulu unyazi lwezulu baba wamaNazaretha unyazi lwezulu ngiyabingelela Nhlanhla njengohlelo lwethu siyindlunkulu masisuke sivakashelwe ngicela ukuba ngimukele omama bonyazi abangaphakathi nobaba kanjalo abangaphakathi nonke namakhosazana aseduze konyazi ngiyanibingelela nani kanjalo ngiqhubeke bingelela bafundisi bekhona abashumayeli nabo bonke abaphathelene nabaphethe zonke indaba zakwaShembe nani ngiyanibingelela kanye nani nonke bandla lamaNazaretha bakwethu ningadideki ukuthi ngiqale ngezivakashi zethu kuyinto enhle ukuthi uma uvakashele uqale ngezivakashi zakho ungaqali ngawe ukufundisana ngaze kanithiwa aqala abantwana sengathi thina lapha ekhaya lo umthetho ukuthi kumele kube isivakashi kuqala asiwazi siyawazi yingakho siqala ngani ngoba nisivakashele sengihlela ke dlukuluke manje inabisilo uNkulunkulu kwakwalinda uZulu umkaNkosi thokoza ukuba nawe kule nkonzo uNkulunkulu umdolomba thokoza kakhulu ukuthi ube khona kanye nathi namhlanje abantwana bonke abakhona abantwana abangubaba abangumkhulu bami abango-anti bami abantwana abangabafowethu nodadewethu udadewethu ngimbonile umntwana umkelile wakwalinda uZulu ubafowethu ngimbonile nolungelo ngambona umntwana ukwazi uNkosi ngambona umntwana ubizwe ekhaya makhona ngimkhohliwe nganye nawe Mageba singixolele ngiqhubeke sengilapho ngiphakamise ngiyathokoza kakhulu Nkosi yesizwe inkosi uShinga ukuthi ube khona ngobuholi bakho ngoba ubulokhu uholela amakhosi kulesi sifunda siyazi ukuthi ubambisene kahle nenkosi uChiliza ngoba isikhundla osibambile sasibanjwe inkosi yaseMadungeni siyathokoza ukuthi ukhona kanye nesisekela lakho inkosi uSithole inkosi yesizwe ngiqhubeke ngithokoze kakhulu ukuba khona kuwo onke amakhosi asedlukulu makhosi umuzi wenu lo nizinsika futhi zesihlala ngalokhu ngiyathokoza ukuthi njalo makhona esikwenzayo lapha ekhaya nihlezi nikanye nathi ngaso sonke
isikhathi. Ngithokoze kakhulu uNkulunkulu kaZulu uyikho konke kulisizwe. uNkulunkulu unesekela lakho uyinkosi yaseMadungeni. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi nibambene niyasebenzisana, yingakho umonakalo ungekho ngalendlela ebesicabanga ukuthi kuyoba yikho ngalesi sikhathi. Ngamanye amazwi ngiyathokoza uNkulunkulu kaZulu nobabili ukuthi nisayibambile. Ngiyazi ukuthi imeya yakwaNongoma ihlezi sibambisa kulo msebenzi ayo nomkhaya. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niwuhloniphe lo msebenzi ngokubambisana nami neNdlunkulu ekutheni umsebenzi oqalwa umuntu obumbane kanye nobaba weNyazi lweZulu. Namanje niyahlonipha lokho, namanje usaqhubeka. Ngibonga kakhulu kosomabhizinisi abakhona abathe bafaka isandla baxhasa kulo msebenzi. Kodwa futhi ngiyabonga kakhulu ebandleni lamaNazaretha, ngoba ibandla lamaNazaretha ngiyalithanda, ngilithandiswa ukuthi libumbene, lihlangene, nathi siyindlunkulu siyakufisa lokhu ukwenziwa yileli bandla ukuthi kwenzeke nakithi. Inabesilo ngithokoza kakhulu emphakathini walapha uSuthu. Ngiyazi ukuthi isikhathi kungekude esisuka kuso manje besingesihle isimo lapha kulamaviki amabili amathathu esisuka kuwo. Ngiyacela ke umphakathi wasoSuthu niphathe kahle bakwethu ukufika kwamaNazaretha, niphathe kahle kakhulu. Ngicela kuqhubeke lokho kuyiphatha kahle, ngoba le ndawo yasoSuthu iyona bakwethu esemkhulekweni wami kuqala. Le ndawo yasoSuthu umzi kaDinizulu, kodwa umonakalo wenzeka kulesi sigodi uyashaqisa. Kanguthandi, kangibulala ubuthongo ngobuhlungu obenzeka lapho uSuthu. Ngakho-ke maNazaretha siyawudinga umkhuleko wenu, futhi kube khona ukuthula kule ndawo, ngoba manje isehlisa isithunzi. Kunesigodlo la, zize zimbili la oSuthu. Ungasasho khona nomuzi wenu, kunomuzi kababa khona la kuthiwa kuselinda Ntonga khona. Zulu mnyama sisizeni lesi sihlava asisibeki kahle kwezinye izizwe nasemhlabathini wonke jikelele. Ihlala Nkosi leli ukuchitheka kwegazi asikudingi. Isibonelo, abantu bangaphandle kumele besibonele la ehlala Nkosi. Uyabona nje ngoba sihlangene nje namhlanje sihlangene ngomkhuleko, ikhona ekufuna ukuthi nekuposte lokho ukuze abantu nezizwe zazi ukuthi sihlangene ngomkhuleko la. maNazaretha, ngiyathokoza ukuba khona kwenu lapha emzini wamakhosi.
nizobambisa mina, nizobambisa idlunkulu, nizobambisa isizwe. Umphakathi waseSuthu uyawudinga umkhuleko. Bantu baseSuthu ningacabanga ukuthi ngiyanicindezela njalo. Nginithanda kabi mina, nginithanda kabi ngoba yonke imisebenzi yami eminingi ngiyenzela la. Niyabona ukuthi yini lesinakele yona lapha phezulu. Nibona ukuthi kunifanele lento lapha phezulu. Ukube ngiyakwazi ukusithatha lesiya sakhiwo, bengizosithatha. Kodwa ngenxa ukuthi ngiyanithanda, nginethemba ukuthi angililahlile ithemba kunini. Sizawuqhubeka sihlalisane. Ngiyacela abantu baseSuthu. Unodlunkulu lapha. Kunomntwana okufihla inqindi lapha. Akufanele ninakho konke. Ngifuna uthuthukile lo mphakathi waseSuthu ngoba inhliziyo kaMdlokombane yayila oSuthu. Nami ngihamba la kwakhamba khona ubaba ngoba ngifuna izibusiso phela. Lesi sakhiwo esilapha phezulu ngoba siqalwe ukwakhiwa. Niyabona nje maNazaretha, ngiyakujabulela mina lokho okwenziwa ubaba ebuhleni. Sesizosondela endlini, angijabona uMalinethi izolo. Isikhathi siyavuma. Nansi yana leli ibhola elakhiwa phezulu lapha yana. Nangelinye ilanga ningaboni ukuthi mhlawumbe esigodlweni maNazaretha namhlanje liyanetha izulu. Cha, malinetha izulu siyawungena kulo leliya gobongo leliya. Akho lutho lizawuvimba umkhuleko. Bantu baseSuthu nginifisela iy'nhlahla, senginicelele-ke esizweni manje ukuthi into zenu yilunga. Ngiyacela-ke ukuthi sibambisane. Mina Besilo ngithokoza kakhulu abezokuphepha abekhona, ngiphinde ngithokoze kakhulu kini nonke ekade nikhona siyovula isikhumulo samabhanoyi sezindiza eKing Shaka International ngoLwesine kuleli viki esisuka kulona. Ngiyathokoza ukuthi nonke benikhona. Ngeba sengivala. Ngiyacela kulonyaka ozongena nikhulekele uhulumeni omusha okhona obusa ngendlela entsha yombuso ukuthi bengadideki la uNkulunkulu ababeke khona ngoba la bekhona babeke uNkulunkulu. Cha, abayikhethelanga babeke uNkulunkulu ngisho bengahlani kangakanani la bekhona babeke uNkulunkulu. Ngiyacela-ke maNazaretha, izitha zamaNazaretha, izitha zikaShembe, izitha zobukhosi, izitha zesihlalo, ngicela nikhuleke maNazaretha ukuthi kulonyaka esizongena kuwo nizibeke zonke kuNkulunkulu. Ngiyathokoza. Inkosi inibusise. Wena wendlovu. Bayethe. Wena wezulu kade ngoba la lapho wangekho muke, wangekho namtholo, uhlamba nobhulumilo, wawubaswendulinde, wabasomatshongo, benonongalaza, inzima lemnyama, engaphende bezingwe, wabezingonyama, ayibikhujongiselengu, benogelemane, ethi fanele, awusikisihlangu, emkhwelantaba, bathi yekeni, ebumnyama bayo, esabeka, fanele yakucela imvula, wakosenkulu, abelabantu kudotsa amanzi, ayiphume ibotsheni, kungezumtshesi, siguqe
sefulelwe amahlamba seduda usuka phezulu kothukela umsindo otilonga ekungowani awutilonga ngabakwakinya abasetshangweni abaxokozela indlondlo wangeyabantshani bathi indlondlo lena engaphuli amaphiko zonke izindlondlo ayibhula amaphiko saselizwe lasehlungwane wambombolosi ebenguhamavaka avaka segogweni nawasendlondlweni abaleka abhangazela ikhabe elimile lodwa yebo ngasehlungwane amanye amakhaba ayimile izixexele uhlanga lwamakhosi wena wendlovu wena wendlovu bayede bayede hlanga lomhlabathi sithokoza kakhulu umbubi womhlaba sithokoza kakhulu esilweni sethu sasemashobeni incazelo sile sisinikeze yona ngendaba yentombazane ngoba kuningi abakhuluma umbubi womhlaba siyathokoza silo sethu shenge ngibona ukuthi ngoba ingonyama sisithulele isigodlo esikha semashobeni bengakhulela ushenge njengondunankulu kaZulu aphakame namadoda onke akhona phakathi kwaleli gceke aphakame sibonge sethu lesithe senziwa ingonyama phakathi kwesigodlo bayede wena wendlovu wena wendlovu bayede singahlala nasi sekufishana nje nabesilo kuyela ngasemaphethelweni kodwa kusemina kuzogoqa ibandla lamaNazaretha nabafundisi bakhona eduze okami sekufishana nje ukugcina ukuthi ngethule kwabesilo ukuthi mase kuphele konke okwenziwayo la ukhona into elingaphesheya lapha nonqenqemeni abantwana basedlukulu bonke nendlukulu yonke bobe sebewela kuyoxosha ngakhona iyambazi ingonyama iphekile kodwa njengamanje cela ukuthatha walo umbhobho ngodlulisele befundise ebandleni lamaNazaretha bayede umfundisi omdluli ukhona umvakela umdluli